I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Glory, hallelujah, mayibongwe Nkosi. Nginokotole enkulu nalamuhla angithatha leli thuba nginibingelele nonke nginemukele futhi esihlokweni sethu salamhla seRhapsody yamaqiniso. Na uqala ke kuhlanganyela nathi iRhapsody yamaqiniso incwadi yokukholwa yawo ongemalanga ibhalwa ke iphinze ekhishwe ngumfundisi lomkhulu umfundisi Chris Uyakilome DSC DD. Njengoba lamhla kungumgqibelo tilishumi nesithupha umfundisi uthi ke esihlokweni sethu la sifundisa ngaso uthi lende livi lakhe ngaphandle kwekungabada. Umbhalo wekuvula ke siwuthola encwadini yaJohane esihloko sesibili nelivesi lesihlanu ukuthi ke unina wathi edingcekweni nibokwenda konke latanitshela kona mayibongwe Nkosi. Uyabhala ke mfundisi uthi nguJohane esihloko sesibili nawuqala evesini lokuqala uyogcina evesini lelishumi nakunye. LiBhayibheli lisitshela indzaba lemangalisako yemangaliso wokuqala lobhaliwe weNkosi Jesu lowendeka emshadweni waseKhana laseGalile. Usaqhubeka umcimbi kwaphela luwayini simo lebekumele sibathele ngelihlazo baphathi bemcimbi. Maria unina waJesu waguqukela kuye ukuthi alethe isombululo. Noma iNkosi yathi kuMaria isikhathi sakhe bese sengakefiki, Maria wanika tisebenti umlayeto lomgcoka wokukholwa. Wathi nibokwenda konke latanitshela kona. Lokho ungakuthola nawufunza Johane esihloko sesibili livesi lesihlanu. Mayibongwe Nkosi. Inkosi Jesu yabe seyitshela tisebenti ukuthi tigcwalise timbita letinkulu letisithupha ngemandi. Ngaphandle kwembuto bathobela batigcwalisa taphuphuma. Inkosi yabe seyithi khanini niyewuvisa lona lophethe lomshado. Lokho ukuthola nawufunza Johane esihloko sesibili lelivesi lesiphohlongo. Mayibongwe Nkosi. Uyaqhubeka ke umfundisi la uyafundzisa uthi nakabhala kanjalo futhi ngaphandle kwengwabada bawuthobela umlayeto wakhe. Asanambitha umphathi wemcimbi wamangala ngaleli wayini elimnanzi kangaka angathi nekuthi laliqhamukephi. Lebe kube ngemandi nje ladayelekile kwase kuguquke kuliwayini elimnanzi kakhulu. Lokhu kuveta umgcoka bekuthobela livi laNkulunkulu. Mayibongwe Inkosi. Oh haleluya. Uthi ke umfundisi lesinye sibonelo lesimangalisako sibonakala nawufunza incwadi yaMateyu sahluko selishumi nesikhombisa lapho iNkosi Jesu yatshela Petro ukuthi ayelwandle aphoseluka athathe inhlandi yokucala labekade ayibamba. Watshela Petro ukuthi emlonyeni wayo abetawukhanza imali lebeyitawenela ukuthi abhadale umthelo bewufunwa abathelisi. Mayibongwe Nkosi. IBhayibheli ke lithi Petro akazange athi mfundisi ngeke lokho kwendeke, kodwa ngaphandle kwekungabada nekubuta buqiniso bemlayeto lonje wavele wenda latshele kona ngekukholwa. Futhi ke njengoba iNkosi yayishilo vele wayitfola imali emlonyeni wenhlandi layibamba kucala Petro. Oh haleluya. Uthi ke umfundisi nasekavala uthi hlala njalo wenda lokukhomba ukukholwa eveni laNkulunkulu. Ungadami ukufuna buqiniso emilayetweni yebuNkulunkulu. Livi laNkulunkulu lingetulu kwalezi ngakucabanga kanye nebuchwepheshe. Nangabe uNkulunkulu akhuluma livi lakhe lingungci lende ngaphandle kwekungabada. Umangaliso wakho bufakazi kunakekela kuthula injabulo kanye nekunqoba kwakho kusemavini nasemlayetweni wakhe. Mayibongwe Inkosi. Haleluya. Konke lokudzingako kusevini lakhe. Oh haleluya. Ngicela ke nalamhla ngalokudayelekile ngisho umthandazo niwusho emva kwami babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngemandla elivi lakho.
ngiyakhetha kuyilandzela imiyalo yakho ngaphandle kwekungabata. Ngikwati ukuthi kuyo kunemangaliso wami, ufakazi, sabelo, kuguqulwa kanye netibusiso. Ukukholwa kwami kumile, kuqinile kuwe, futhi ngethembela ngalokuphelele kuwe nasevini lakho lelingehluleki manje naphakade egameni laJesu, amen. Kuqhubeka nesifundo lamhla utawufunda incwadi yaJohane isahluko sesibili ivesi lesi-7 ugcine evesini le-11. Ufunda incwadi yaLuka isahluko sesihlanu livesi lesi-5 nelivesi lesi-6. Ugcine ngencwadi ya-Isaya isahluko se-55 livesi le-10 nelivesi le-11. Kanti-ke na ufunza libhayibheli usebenzisa hlelo lokufundza libhayibheli ngeminyaka munye utawufundza kubaseKorinte bekucala sahluko sekucala, bese ufundza tihlabelelo sahluko selikhulu nakune uyogcina esahlukweni seli-106. Na usebenzisa-ke lihlelo lokufundza libhayibheli ngeminyaka lemibili khona utawufundza incwadi yaLuka sahluko se-16 kucala evesini le-14 uyogcina evesini le-31, bese ufundza incwadi yaSamuel wekucala sahluko sekucala. Ligama lenkosi malibongwe. Themba-ke nalamhla nibusisekile sisafundza sihloko lesihle nakangaka lasifundzise sona umfundisi. Inkosi lenamusa inibusise, nisale kahle, amen. Themba ukuthi ubusiseke kakhulu usafundza nathi incwadi yeRhapsody yamaqiniso. Kungakho sikunika leli thuba ukuthi nangabe ufise kwenta Jesu Kristu ukuthi abe inkosi yempilo yakho, ungashona ngomthandazo emva kwami, ukholwe ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi Nkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami enkosini Jesu Kristu, indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa ukuthi wangifela nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa ukuthi uyaphila lamhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami kusukela lamuhla. Ngaye nangeligama lakhe nginekuphila lokuphakade. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusinzisa impilo yami. Nyalo sengimvana kaNkulunkulu. Haleluya. Nangabe usho lo mthandazo ngicela ukuhalalisela phindze ngikwemukele emndenini webaKristu. Inkosi ikubusise, amen.